Iya, bari no topika imba iteremba njimba me kutoka kosiwana. O topika nonga no manguritho yo miti mbasha me kutoka ushapo. O vesho anguritho o miti. O peka odo consequenza po odo repercussion sa daie. Ya tu shuwe pondondo yo undu no usha. Simuna o topika nyimbari na yo no hunga no vandu be hingira kuno vati ombero ime no ko vandu be ngurisa o miti. Mele seku Leviticus 19:31, do not turn to mediums or necromancers, not to seek them out, but to make yourself unclean by them. I am Lord your God. Do not seek. Ngabisha muhona masha atuka paha o matha yarwe geheri we. Twaka paha mo wimbanda, twaka paha mo vahungo tukizo wimbanda no vahungo tukizo wandu ve moti, wandu bengulitha mitiave. Yakusha kapeni bina na mabi horekwa, vandu vemwe. Vandu mbenda ko vyawana no viko aveka ko homodo mbali aveko toka aveko pangwan modo kereka. Kujo bina mbamba tu vishua. Mbaro ko witness no ame muni personally muhonge na umeshua nguri mwana mibia. Kutfaya pa me kukaita mo tupokom anya tu pa mbwiro. Yakusha inabi matu vishua. Kuja omundo uhengwa thekama kukaungura shina shihero sha mukuru siwana oshambira lokomana we maiya. Exodus 22:18 means you shall not permit a sorcerer to live. Kuya mundu nguditho mitipo the magic apena you shall not permit to live. Kuja yari testament njonguru sha mundu uhengu nguditho mitika so kuhupa. Kuja mboeka hupa na mundu kuja mundu kaso kuhupa. Umundu mazo ku vetfano mawe yakokere mbori adhapo menasha omundu nguyeto onkurungise mukatiko shiwana omundu nguyeto usiona mukatiko wandu omundu nguyeta omanguro mavimo shikatiko shiwana omundu ngumaso kuthepeo ondi mundu shiyengulitho miti. The same ano shokalesa Leviticus 20:27 arukwano umeisha na arukwao nembahini mikalesa Revelations 21:8 imeisha. But as the cowardly and faithful, detestable, as the murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Kuja over there is ungulitho miti shwana washa eiwandu dukoka. Moka hita mamulio mokunyotha no the chemicals and derimo koto chemical and de isa ko nyama ko matup pumo kahita mo leikanjo o psi ya o topika njimba sha me tanuka di kakamo no pota pakati no ya o twakamo po twekuria mo viwana sina mbiti ya ko herero no ambandiru. Ya kan tuko akwetu mundamu yukunda londondo mundamu inda. Faka mo longanda vandu muveri kohera mo vandu. Ya kasikwa sigengu kusuru kama nganda njo. O vana shiva kasikwa sige kave kainda. Ya vandu masive toro o mundu guri ngo munene kandu kimbo vana shive a sacrifice o mundu ngi bisa o utumbe. Anje ukai o aingo munubi ukaenda ko kombana expense ya inde rumbi po mutena po au henguri po muthia po mundo henguri po ngunguri siba mo njito nji bisamen go kasikwa sikinguri po matumbe makare no vi hauto masite vi makare no komurungu ya o mea kunyoto kadisa o miti kavi he kusha ondi shino miti okutumba. Ya peka mundu mekuka neruru mutima eruru ndi alishide kisha barume o mundu utoku tungo o vraka kuno mundu minasha mundu komuvanga ya mundu no ukaenda mo life ye pada mundu ove wa pendura o madhe ngengwa tora minasha kashikwa shikingu tunga ukaenda kina ko murungu
ukonjo kuthepa mundu imenasha kovanga po kushame mundu kusitavie mundu koshua memenasha wangura neruru mukati kumunyewe eruru ndishita kusha ove ukaka no nyengo mu mutima we kusha mundu gihimuvanga ngushi mo sweet fight mo mihoko simno va India no va Pakistan no vandu varimbo mahimbo nambo mbala ko ishamba vandu basivia mehirarwe vandu be formonda sinamo shoda consortium lo kuvatriathana eto vetano maturando njuo aturande number 1 aturande number 2 kando anda vehe mboyitano mashiva haro njuo kulamba tuto project arwe okuvatriathana pada mundambi tukano no vandu betu sinambala ko Southern Africa no Africa ove soto kiamu yo penje hanje mundu guri konganda e wauto eruru epe kuja kashikwa sikuri mo yo penje kuikora mbi uto kumbolo hanga kombana mundu menasha mundu himu vanga positive ove uto iko kona komo waka uto ku spende imari yo modonganga waka uto spende imari mo vandu varwe ya menasha ta kutheka ma watu rosimari bashwe simoza ya warende na mo shoka nyiti po sinasharwe o auto kuspandira mu udapo ngeno sina naovi memenasha ove uneru na udapo ubanga uninga numburi mu udapo mbuvanga shokoteke kove inambi ove dore inambi auto kungwise inambi numbi shwana usha shuno inahina yo miti inambi kavi last kavi karere VXpire ya VXpire moru rashimanga kavi karu no memenasha neina na ifuru kidamo teswada tu heori kuza komo kwa nushimati kwa hakama puoma o vanda ve hembari no miti kaitemo nganda wanda nganda za sarauta vanashe va sarauta vasitafi o ina madusha o mundo uhenguse kama kusha meka ngurizo miti shiwa naosha mapeka oripa kashi na kombana yue o miti mbio okove kuno ya deliver okana viza kwa kombana yue shwa kokora mai koka kuna mai kutoka kwa mashwe mai kutoka murumen mai kutoka kwa vanashe kantu umushase kama yokusha meri anja kumukuru numukuru benyi kondo onda jimbina ya kombana nyopo mitimbi akapai mama po itati ove kuna ya ngure nambi kono kukano life anyi mai kaenda mokano life jidi porudero mjiri kondroka simuna mashori mora una pada huto jiri kondroka po serka lausi meminasha anje ovanene we po umwe mumukowe vase kama veka nguriso miti o miti mbio kuna have ya kondo imukuru kono shina kushita karondo muti murere the tallest tree ukoto kiwe kuwapi kono shina kushita meminasha ondorera kono isa kono ondorere onjera ji isa pondorere uja ovinambishi vya kara avi de povio na vingi kudamo nganda etu ya kapeno shina matu hingireni paso yoti vanashe nandai moshe umundu uno munyengo makaenda umundu akoka uti memenasha fapitiria mo vina yo vanene vetu mba nguse pomba sacrifice ndino ndibye kushida kusha ete tibukamo the life akusekela katushiwe kusha omundu wengungu isa miti kushe wakapa miti yokuri kupisa wakapa miti yokushama wakutara interview sinashi yesi shwa katuna kushishere shamuhona shwa na shinase mashika mashiku kongorose si heri koven dino ndi muhuka mashirona kwa mashwe kusha adigane derisha moshu kusha wapitia manganda jingurisa masa ondorera wapitia mo vanene bengurisa masa ondorera se kama ukaroshirwa minasha ove kunda huyateo shinashi kono shina mongura mo life o life mai kara monongo minasha wangurisa po mwenu mongurisa o masa yondorera dino dio nganda odengi morteswate datu shua kusha longombe shoro kita morteswate apukira po shoro kita pia nyongo mzata kavar kundina dio nganda ndo zapata ongwa mimila semana mamungurisa masa ondorere nushiwa naosha o miti kavino njandre umbwa omundo uhe ngwangurisa miti makakara mo life kusafa makakara mo life yo mishise makakara mo life yo kuheno kurivatera
no inambia mbikaro na kwamba vanashe vyakarisha vanashe vakasarauta vakashitavi vanashe vanganda odive vashita inavihemsha inambi mbikaro na kwamba vanashe sharo no limea kuweza silipo kusha o miti mbingulisa mavanganda zetu ovina muni muso kushua nanda utokuzota o patterns kushapo si autokura mwetu viungura vipo vya utashi nanda shoto kita manganda eno shoto kuta viveri promo viveri manganda vya sarauta kaviri vate shua na osha mwene muno miti vingura shoto kumuno the last pona manganda kazeri vate shua na osha mwene muno miti ina vimina cha sata na vina vya mukuru vya konja kusha video vina video ina vihema vika ina kumurugu viwa vya mukuru sata ina vihembi atanore mungaro ye kusha o blessing o Paul karisho o first fruit of the wamba ko kainu poko monumentu o mashingurio irion blessing ko vanene irion blessing ko vangu no marumbi no vachika ina vihembi bisha sata na inambi shatora inambi atanore mungarombi yikusha oveshimo kutumba matu sacrifice o viveri avihe mangandanchi sitwa sacrifice o viveri avihe ushwa na osiveri asisi kusha osiveri kwa kuingo mutenga osiverishe ya shamba donde corona si vikambura mwana mbona kusha o muninga ndumbi kombana vanasha vihimbi hanye vya tora vya itwa ko mundu ngumwengwi kuya mundu ngumwengu kukaenda like mo family sharo sino si tutara shiva Kriste ilipo kusha o ignorance mweto nyingi mundu musheka kamera mu miti kuja miti kene sina kushiti o mundu ngwa oppresso yo miti yengo sina itenga tenke mundu shoruka no ndina yala kuja o miti ku viri pataka kamburamo kuja muno buri maumba maepo kundiliva satana uwete o spirit yo ignorance amove o spirit yo kuhena kunasha kuja men kwa kaenda wikwa ye nanda mundu wimbo matu mo yata kumono shuru mundu kapiti mimi nasa I don't care. That is what the devil does. Ungure ina biasa na kusha ami me ungure wanumba kusha mundu uhe aha monosine o familia yanje kunidi mehingire vandu vetu vengi vapodo ignorenda o ignorance ambo ashide se vandu vekare mondomo vekare momo peke o ignorance aje kundi ndi iya panjerizo van uminyo vandu ya panjerizo vanasio odo destiny yao mimi nasho ovanene po vanene vetu monganda mwetu odo ignorenda deri wisha mwa sekame napo vanashi kundi kasha kano no story